Tanna Rua Magambe, Ngonerme Mario Mata, Akasbani Itanagar Oka Arun FM 103.1 MHz Oka Naru Amne Kumrik Dagla, Rogoji Dangna, Nguga Penko Higi, Dr. Kirki Ori, Jokra Society ka Chairman me Pulikdu, Sar nomne Agam Java Kumrik Dunaka, Uno Akasbani Dumba Hoka. Sar nomne Hiloga Golik Namga Legilaga Ja Aku, Iji Kakakunma, Nguga Galo Lo, Nyumen Bangi Amla, Tapadu, Nyumen Bangi ga Legilaga Ja Yuwakude, Agam Sarno, Aluba Hilmula Gusa Husa Nigeria Megadamsin, Menjukubol Aldom la Nom Tom Dum Tunma, Najik Menjrubaka. Hiloga Akasbani Hoka Ngom. Tom nam lagabe Nyirmen Bangi Legilagam Mej nam lagab tom nam lagabe ngosin agam lari dangna ora ekeja em dakna mena Nyirmen Bangi higi hembeidu Nyirmene Nyirju Nyirmen higi tani ge yenam du nam hogo Nyirmen go yegla yep lagidu tani ye yad go yetma tani ge yedak ajo ani hogo Nyirju Nyirmen go Nyirmen hoin la yep lagidu ambiyam no purti baye no Nyirmen hoin la yede kumayam no tanimo hogo ala sin no yo kam gokyam ay Nyirmen go yek palagidu amin ma higi Nyirmen Bangi festival higi idu nam higi hambidu koymo go tanimo higi gut gamro te doginain tageku te Yute gamte tolok nguge agam blok degiamo negu blessing jin gadde naruga munuga doginain homoyai doginain homoya te lobgala den gala ruse ku te hija te lupolo koymo amde anaboy lupolo te den gala lobgala rus tolo Nyirju Nyirminam te gut gamroga imadabe ayagam ge tolke Doginain imadabe Nyirju Nyirmine tani mokom yes orga plagidu higi just hilmaloga no VIP minister MLA hagadit cintu ayagam nom blessing jitu ba adutu ebe jasa nok dolulo nigom go minister go atiom dolu santila purti bi plagidu difference ka plagima mane pamin bu minila alo nyimak mo minil doyam yobidla niguma ala blessing jikendo amin ma aga seime dadna taga yurnma na gut gamro taga somoye munuga ire ayagam blessing jinne gadga naruga ire munuga imada be Nyirju Nyirmine tani mo ko yesor plagidu amin ma koymo go Nyirju Nyirmine me ku be tani mo ko yak tad namla koymo go naru ngunu peta ko bu homen peta tamin tani lakengo bietu namna lakengo bien ma Nyirju Nyirminam tani mo kim yebe yek tadna yebe nyirkatna naru nyirkatan mai teno hotum hore sin nyirkatala pipkada sin nyirkatala pipkada sin nyirkatanna lemik nagyali edwai besu ajgat desin Nyirju Nyirminam nyirkatanna tolo huri huloga agbatolo munu yaidu amin ma Nyirju Nyirminam yesin yegna kama gungo tumbo ayek tanna mun motumlo mun yaidu ambin ma hibbembo sin Nyirju Nyirminam yekagap ka amtanam mun sin lelele taklo yaidu mani ko jangon ya megad desin Nyirju Nyirminam yek kemay katan mun sin jangon ge pui tolo nyirngak la yaidu tani mo kom Nyirju Nyirminam yesin yegna kama amin ma yo bebem tani mo ko Nyirju Nyirminam yek tat ko amla hekun ma te ngunnam yurnama na te doñ moment te doñom gatte te Nyirju Nyirminam yek nona ke amla mena ba inyam sin duksirug ligatam sin Nyirminam yirka motline ma munulo donam tinam sin kama Nyirmen loga be basic vector donam tinam kap lagi du ok donam tinam pul pil pelagi du ok Nyirmen ga source of ka Nyirmen go sin kap lagi du amin ma doñ moment doñom gatte ka Nyirju Nyirminam yek yen nai tolok Nyirju Nyirminam tolok ka ang dokla abtani tu doñ ga magboy amin ma abtani ne tolo doñ moment tol ka Nyirju Nyirminam
hoko gut gamroga imayo tek beku gut gamroga dogina niyo dama be nyurju nyirmna aptanine tolka penjinam penjikun me aptani ga nyurju nyirmne insolaku okko nyurju nyirminam inroko ke be gut gamroga dogina in laku dogina in laku higi doye utiam lomba soradu nyurju nyirmen nyurla jidako ogo te nyurju nyirmen omgadde aptanine magbom mono te donyom gadde magbom be no nyurju nyirminam koimoke bangiga nimmem amega kegdago oko nyurtuam no nyurju nyirmen gatlaka amla aptanine tolka donyom gadde nyurju nyirminam jidakla men ni tomnam mai ko amino tem nyurju nyirminam cin tolo doñ moment tolka nyurju nyirminam doginain indop tadako nyurju nyirminam papen gannan be ego riglap la munu donyom gatte ego riglap gella ekam hok dola eka dort kunma hinchum molaku igdokla te nyurju nyirminam te nun doginain kunmene te gut gamru kunarwa doginain la inkunamen ogo aptani nesin magbom nyurju nyirminam ditala idol ogo anam him sarkar kanam tu hi nyirmen go age bangi go age amin ma ijakan manotu doginain lok amtoi o ing tok aptani de jilik tu no ing to doni om gadai engi kula hi bangi yobe be madu ko bangi higi hembene bangi ani nago nyidam beila yasio gangambe podamporam gangambe itu benna ena amino nyimgo lalai me bangi ga nyimme bangi da ke anabo hisiga hu bangga bangi em lai menna ok amek em nango kudakalai doniga nyiaga amek da kakentai ne ko ite nyit nyigam awaku muglo neguku kala ko hibbembo ko negu adam tat ko negu do du ko muga lesum lekre negu minyak amek lo kadoi bangi embe ge nyimgo kala alba nyimma sin kaken papenkam nyimam amek kurekla ikunam amek nyimam kurekun me bangi ku inyabe mutu tadukam amek tu a tadukam sin ekdom lesum lekrang gali du ko am gannam nyimma mu som do ben mu som yo som mare hori go tadok bari pulai mu gad kula nyim ko kulo a nyimmam ani ya impige inge wa mu ma imbegal yedu ko imbegal ko ikunam amek tu doñga awa mate ami doñom gadde mu mendu no bangi ga nyimmam no dugrek tuai larek tu ambi yam nom ho ngunu nelinang ba jakemma bangi santi pala itu tanimoko ba bangi santi ma bidoi bangi ne santi dog no bangi ne no gop lagi tu bangi santi ma nok nyimmam ngunu ga doñ moment ho nelinang o luk jako gun luk kemma du kutwai kunam amek ku upai ka male kula bangi ne negu ga dotrem jikata du koi adam tat kum jikata la ame batiam jikata la desum likrem negem ku hobowam jikata la ku yu bangi yom sin lare ku mai lakma upai ka ma bilai lai do las loku don gari ga garnango ku bolok don pup go ku ai pus pula go amla pupa go jip kun mena bangi ne ambila bangi innam pup go jod nama ba bangi drama innam last lo pup go jod koimo pup go jola amin me pupla nam higi hisin ekta inyagob doi kunna na nokke kibaita be mu pupam dolulala ku besom ena ai ma doñga ago amla la besom ba nyimmam ayamre agum sin santiba mu miem toku mu plasosta yaruna go amla sacrifice la laum ku besomai him bangi nyum hendu koi hi embe do ka ku yesin embe selem la yu dipain nakak mane amina pupam sin mu la le kula in la ku mai du kosto in le na me hulo do loge ko alo in la ku pupasin opikila koi emla anapo doyem gitu mai ba ya lukla bangi sin amek ne nyimam tostre kula bangi inyalaku alba inyam la le kula hulo do loge ko amin ma bangi ge oko enyam tadok ba hakkam rui le kula mariam tadok ba ri pula
nyim ko kilo dugla mingla ba nyim ame galo dugge bangi og dugla minge ilia nam higum an nyame gadde higum nam mane jokkor in ba mane him jokkor in panana koimo hi nam source of inya nyur nam ge source ai amin me higi bangi ge doyi higi mayom nyur skama nam no jesa ki no stage lo hadla isgo ai nyur sigo tu kap lagi do amin me bangi ge doyi higum nam ekta source of laptar amla bangi ge doyi bem nam nyur nat ko amin me egum ne aptani ne tolok kojment bain lo tolok nyur men nam tolok papen tat to ai nyur men nam muem aptani ne jileming do go higum muem ni tom pan menam koyung ge lekelok amek ge bangi ge nyimem ke gedaga oko nyir men ge nyir tu loko nyir telaka la men tom pan menam ege mana yom sar hamber kakan ege tu ege jata ba enge kulang ngu ge tani mo ko wai bidogo naru kabya bo oke nyun nabi alolo ke bo homen paten an made matani tani nyum badu la nyur men nam made mahim dia ba naru nyur higi nyur nama tani nyum nangka me higi ta nyur men ge ikom kunam te tol ke nyur mine insor dola tani mo kom ba nyur mine insor ge nam means nyur mine tani mo kom mane te gut gamro te ituk tuai dugu yamu gut gamro nege ter bogwane kuna almost te ituk ambikyom ba tani mo ba nyur hola yesor pa lagi du ambikyom mu ken ngoen la tani mo ko lo yen ruwa yo ba ka nyur minga ma bilak narua o nyur kubas me hi amyom sar haka hogda ayagam yakam nyur du nam alo purti alo gone kai higi purti ba ina higi inya ge nyigom nguge ex ml ai let tumpakate let tumpakate mu philosopher bita public leader bita mla ai writer bita amin ma social thinkers amin mu ge nyirmen bangi am kitab ejinango do 1986 ogo ngo higher secondary school tolo literary secretary bila assistant general secretary basnela alo tolo amin mahamba seal mot nain ke seal ai seal mot ba sipu koloni tolo printing press go don mu ga tol dolam te nyum dona lekalo printing press kap kama to alo tolo te sipu koloni ga te nyumai te hijaga gatte ko ku amne tolaan mu du nani ngom kit ka silam mojla idlo asilam innam idwo mu hinyam jila kitab ngom jila kit nyirmen kit pam jila amna nyirmen ba mu amba po arlasin dage ma nyirmen him women de amla anyam mai anyam ogo nyirmen alolo higi riknamam sin ingam ku ai te hija rikam sin kotome ku anyam sin arom garob dola prokok lo asin mola ai porok tola porok ek dokeji la amipla rukin la awam loga pujta ni lo am loga gasta negem korikal su ngamai rik inyap du embe pura anyem isuplay dom la anigo higi amlang amlo him anyam gadam purti ba idbai nyirmen do o asabo asino mo ya do ba nyu nam lon mam asabo ya do anyam nyirmen do bai embe ena bisikena embe dolu lo anyam asap dress gala bolub gala ai namam ay ngasla ipla ke ay kasen nam nyilo hu tam yo ka fam hek dol pajuk la yo lai pak pajuk la ila yo la empam ba ila lekelo nyirju nyirmnem imen nam mayu ko dolu lo embila igi nyigom ke nguga let astumpak mu nyirju nyirmnem women nam dedicate la women de ba himit kamla meng dol embil anyam anyam ija nyirju nyirmnem ikdon ma ana ami wal tabak to him mana astumpak ga concept mu ga he godo de kuilo ai ami him de women de ba celebration ibol aldo ku agoking gai al anyam alo ba lo dum nang gai engdola sarka ka nam ngu ga tu hi alo pu go alo itu higi mai
inma ijakan matungu ka hilla parada o ka lower siang district hok pele hokam tu nguga tu hiblari amdu hiblare pele higi sar him hemadu daliba yuilabe hemadu ko aga higi nyirmen hida koyumok ka dotu namna dolulo ana dolul dog dola hembe community level lo Europe gala nigom tumpakai community level lo ila higum documentation ila kitab ejla higi nibo linchen ete ok nibo jokulolen munyem takagela nibo him ritual something em pura egdoletu amin me ok laga ba higi documentation inam higi hija hok hisap lok iduai amla kaba district lo kaba nguga galoga area lo hiblare lo bugum karka area lo bolo karakarga area lo agad lo singkoi mo ibesamai ngun heng kumatu ok ila amla unaksen udo koi mo ibeyu ka ba mo ka ngok nyo ba mu dena ba mal koi mo ilam do ana manyirminam na igdola hamba documentation ikuma kitab elle kuma ikunam aga ok hamba isigan ka akman nge du kusam hamba na officially hini 2000 ogo 24 ogo officially declare ka kwai mane nyirmen bangiam na ana officially government restricted holiday be nyirmen bangi ok doin mari egum mo pinatula lakalaw do benai hija galoga festival ba declare ka kwai amikyom hija nyirmen bangiam ngunu officially mani government declare robe mani ke nahalon bolo galo heritage bol ilai ko hini hogo inya hogo ogo mo pin solung ground hogo itanawra hi second time ba iduai amin ma hamba iyom narua henla ko mythologium sin alibe elenjim ka mai amin ma hija mythologium sin nigom tumpak mythology kitab ejiko bolok bam alibe english ba ngo elenji tu ami pla higum nesin aloron ngo kitab lo elenji okadla henla la narua ngo henekul pamudo amin ma higi nyirmen himsin nyigat de lakalokit pa hi nyigom tumpak ejena ma kiliar ba mythology dodu ba yo confuse sakamai am dom patlasin adak ba nyi men la adak ba hamba concept ila ham ibelap mula idealist la pamba imabolo aldoi pam imabe nigom tumpak yo se ba ejipadi mythology alpomadaglo oko narua toligla yo se ibdi basin tu mu echmatu nibo juta nibo mane jukta nigo dugdula ko nib conference alo tolo ila ambila ba ettutu 85 nib conference ila ko enango ambi dol bolog nib linsen urom ne la nibo jokin menjikok dola enango made ambi yom tu batu ekdom authentic na document ko mate I mean bolog hisab lok narua uniformly imbolo ngu galwa adak tekam aliba mane nyirmenam sing kaken biye bam le pla adak go ngok abi dena mendrop itla ekena problem dona jo ekama be bolok narua bolok ila jo kam ngo galogo minam si question na hi sarame walik tadi kade no ko ju hemmingena menka rikam pura isumingam tokla ani go hanti pak la pamla alo du nango rest la du nango ok alo lo nyirmen homen la ekla nyirmen homen in meka duai ogo milaila ambin ma kaka kun ma sarija ku kaka kun ma nguga pugo alo ai moklo hi riknamam tunguga hambito huopolo amom la robdu andi go digup jam hut polo la lendu ai september lo ba ange kula jakak dan ma kudda himne ja nyirmen alwam ne lupolo iplagi du amdu koi ambin ma lupolo kudda aga tagai jaga hiblare moko ai basar moko o kalwar sianga datu lupolo amom lata duda amyo munu yolobe munu ka nyirmen hoben alo kato ko egum ija oklaga baden average loke जैसे कि गुग गालवा पुठिल लोक लेखला मोदी लोक दूध कुतु मोदी लोक दून गदे am season adek du timing है ok puthil area alok lik bali yo alok nari ko area alok amunuga cultivation
timing adek du amin me naruga laken madonna laken kuman me hija ekta basically good gamroga timing lok menkyom den gala lob gala rusai te lob den atuk tu den ana means den lo madi hoko nguga naru dugyamo mo uti takega somoye uti take somoye tu den lo madi amin me sort be den gala lob gala rus lo nyirminam amla hi November 5 tarik lo November 5 lo hilmalo government fix tu koi uniform be ana calendar event ko lakalo October 15 lo inmena ana amin ma hogo alpo madak lo hogo naru galo yi bolo mythology ka du naru ija yirmen ga yo problem takma ija celebration mum polo kuna portive anyam terkena engel sarngok ka kana meda no naru aga amtamiyam naru mai ikui pa mosum tore ko la relaxation go kat ku ba amla ngu galogum na ngok kana misab lo ka lej bolo da ratpol hiruna alduna nai December higi hamida kunne December lo 1 December lo indigenous pet de idu kai ai ok 31 December lo kudda donpol de celebration ai I mean hi picnic season ba ila naru aga picnic lo biji duai ogo December ok kudda higi mythology hisap lo ke good gamro puro koi I mean hi let dok nane mana higi nyirmen higi nyirju nyirmen hi tolo good gamro ga dogi nai dama ba mu i sor pa lagi tu ba nok peta mamo takwa ai mamo takwa in la epuk chu ni ga ai in la te gut log lur lam la na boy ai ada jabra bor lam la aga samoye mane nyirju nyirmen ga homoye te season sin akap dok nane emin ma him dilekek ma dak ana amin ma lupol iu puplage hogo hopol hogo lupol hogo anak ko yung ibabe hogo iyam tarikse don hi November 5 him pix pan ana tanga de nuno nyirmen bangi ga legulagam alba Dr. Kirki ori galoka tageba am taroko ko ba sarnomsin aljab muduna kai no hiloga gisa hisa nangu ga Nigeria mega dam nyirmen bangi ga abahi gimna legulagam alum ulenji ge kuba ambin ma aldo sarno hamden ajnam nu homoyam lalengel ajnam la maji ba kajam tuna ka akasbani pela lokai ma noden aljaba hamba ko ku alam singu ga hennango nu ga kayom ne ngu ga galogum no hamba ubajit ba laking gotta aru jip kam lak tom dang na kai dagla tanga dam ke logam ba hiloga ngunu ga hoko akasbani dumba hoko ngu ga nikhomen ngol nam hoko abam ne hilo letter dak na ka